Er det jeres maskot? En af dem. Så er I klar til at vinde? Yes. Ja, det er vi faktisk rimelig klar til. Duplo Extreme. Yeah. We love the smell of burnt Lego bricks in the morning. Ja, så skal du lige præsentere holdet jo. Ja, jeg hedder Jes. Duplo Extreme. Okay. Jeg hedder Knud. Hvem har vi der? Har vi Thomas og hans søn Oliver. Okay. Oliver, det er maskotten, eller hvad? En af dem? En af maskotterne. Jeg har to maskotter. Der er to. Okay. Og så har vi Amit. Amit. Nu mangler der en, gør der ikke? Nej. Eller var det det? Nej, der mangler ikke nogen. Det. Har I sådan specielle roller på holdet, eller I har bare løftet i fælles flok? Ja. Ja, der er fuld kontrol på det hele. Okay. Ingen problemer. Og det er så... Det er vores flyvende etrobot her med sensorer på. Styrmand, styrmand. Jeg synes, der mangler noget der på toppen der. Vi mangler V8'eren. Vi kommer her. Ja, det er det. Så er den klar. Nummer 7. Den owner. Ja, den owner. Det er sprog. Sådan. Yeah. Så meget vigtigt. Ja, vi skal lige forklare. Fem i orden. Camera crew, vi har med på det. Hvordan virker det? Hvordan virker det? Okay. Til den første, der har vi vores lyssensor, som vi skal køre ind for en sort bane optegnet af tape. Og så har vi så vores styrmand her, som er meget vigtigt. Det ligger sådan en meget, meget avanceret Artificial Intelligence AI heroppe i. Og så ellers så er der bare lavfødder, som reagerer på impulserne fra sensoren her. Og så har vi til anden bane, der skal vi manøvrere igennem en forhindringsbane. Der bruger vi sådan nogle sensorer her, som sidder forrest på vognen, og så når den støder ind i noget, så skal den så også reagere ifølge til, hvordan vi har programmeret til. Og de sidder så ind under sensoren. Så har vi en bomber, som kan rette den en lille smule op, når den støder ind i noget. Så har vi så det hemmelige våben til øvelse 3, hvor det ligesom er sådan lidt demolition derby, hvor vi bare skal køre rigtig, rigtig hurtigt igennem og smadre konkurrenterne. Det er det rigtigt. Det bliver så, we are lean, mean, Duplo Extreme. Our first programming contest here at Niels Brock. As I just said, it is the first test, so only students from Niels Brock are participating. Next year, we hope to do it on a national scale, and in 2 or 3 years, we hope to do it internationally. I know by now that one of our new colleagues, Ron Robertson from Harvard, has got this contest with him to the United States and are testing it over there. So it could be very interesting in a couple of years. To the competition. There was supposed to be 8 groups. Louder? Okay. There was supposed to be 8 groups. 1 is missing. And that is not very good, and I am extremely angry. And they will be told so. Because there has been a draw, and groups has been left out, and I can suppose that they're very angry. So we'll talk about that next week. The 7 robots will start all on track 1. There has been a draw, and they will continue this track twice. In between running, they can modify the robot as much as they like. But when they have been through this lane twice, there will be a 10-minute break, and we will continue to track number 2. I would like to present to you the groups with very special names. Starting is 3 A's. Second, can we please have a look at them? Second will be Digiminds. Hardback.
Lego Ninjas. Burning Heads. And last, Duplo X Free Heavy. Whenever a competition, there has to be referees. So, we thought a little bit about that, and we contacted some people from Copenhagen industry and asked them to come and join us. And they said yes, and we thank you very much for that. First, Tom Søderholm, Danske Bank. Niels Munk, Niels Brock. Poul Sørensen, Mærsk Data. Peter Hartog, Urban. Christian Østergaard fra Lego. Bo Harper, IBM. Finn Hansen, Samlet. And as head of referees, our own, Lisbeth and Nordhild. For the prizes, we thought a lot about that, but has decided that the winner takes it all. So that's the way. We promised you an extravagant first prize, and so it will be. Sponsored by Niels Brock, our own computer department. There will be another prize, sponsored by SAMdata, will be for the best designed robot. So that's it. Good luck to all of you, and I hope that you will have a nice couple of hours here. Thank you very much. Men de siger, at hvis de ruller helt af banen, så er de ude, får de ikke et andet. Jeg tror 2 til 9 år. Men det kan man vil. Det er 2 til 9 år. Det er meget helt sjovt. Sur, det var He looks angry. det gør det. Det var heldigt, det der. Ja, det er det. Den er okay. Den virker meget godt, det der.